Chokihela Police Station angkang Upper Degrom Lokhiram rong phara rongalong kedam tang paipaya chiklo nifaing koraner kep arni isiwet banghini karlitang sobita hansepi lapen karlitang anisha ing tipi aphan apran ke ena bang phuaphan nep ingnang ponlonglu Police lapen KSA rat atum kiri kakuruk kisik pik ajoini dilai along kedam tang chitia chiklo nifaing kora truck arni dilai KSA head branch lapen KSA regional committee bukajan dilai atowar along thekpon longsi khangdon cheklu Api KSA sai hem alongan wandet si dilai police station along hodaidam koklo lapen ami thangadai ke dokok alam ke chengpen angton alam jerdoan chethan plersi chekobir pon pamilu Api Chokihela Police case number 8/2021 under section 302/201/34 IPC Pabon Ponsi Dipu Judicial Court alongan Ponthusi Ingsai Ponlu Law and Order Arona Tengpenke Ningkan Kre Trok Vetlanga Potsi Juvenile Offender Jorhat Alongsi Bidam Koklo Juvenile কাৰণে আমি অবজাৰভেশ্যন হোমত ৰাখিব লগা হৈছে জৰহাট আৰু তাৰ সুবিতা হানসিপি আৰু আনিসা ইনটিপি দুইজন কাৰণে এইটো পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো কি দেখাইছে পিএম ৰিপৰ্টটো আমি পালো কিন্তু ৰেপ হোৱা নাই এজন ড্ৰনিং হৈছে এজনটো মাৰ্ডাৰ হ'ব লাগিব তাৰ লগত লগৰীয়া আছে নে নাই ছাৰ নাই সি অকলে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে সি অকলে আছে ন এতিয়া যোৰহাট থানা কিবাতে আছে ন হয় অবজাৰভেশ্যন হোম বুলি কয় যোৰহাট এইটো বৰ্তমানটো কি তাৰ কাৰণেতো 18 বছৰটো হোৱা নাই সেইকাৰণে 16 বছৰৰ কাৰণে 18 বছৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে এই ডিফু কোৰ্টত আমি প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো জুভেনিয়েলটো আমি জুভেনিয়েল বোৰ্ড থাকে আমাৰ ষ্টেট জুভেনিয়েল জাষ্টিছ বোৰ্ড থাকে তাতে আমি প্ৰডিউচ কৰিব লাগে Nilip MSC constituency arlo inglonga hawara longta soarlo ajakong pangtang kringja phanma thasi sari hutia long soarlo chingthora song amahang pathek ponlo sari huti inglongar lokedo arat soarlo atuma kaya long kelang rem penchenglok kaprek akisong ke phopen chepa jok thekji lapen ajad akisong ta kachesong thekji aphan pura bangso soarlo asong amahang pathek ponlo bangso ke senga maya long nilip soarlo chingthora song penchenglok Bang pharo phoso se sorlo tum chetong dun anparta ronga sara tumta chetong dun kado kabe bangkre phosorlo atuma phan arpu pekpon thangda chichini ne bonta sorlo songke na hok setame sivet ipeng vet donangji pojone si nili tumke ladak sarutiar lok long setame rong trok agangbura rong trok arong chingrum se nili tumke ladak pini sorlo song pu ladak ta isi amei nang pedolo pini ki cheng siloma Pini cheng si se lo nili tum chokela nili balong stame la bang so program pe do elo. Nang tum long ano seng tangka. Nili tum pini pen long nila. Long nila. Tenang tum political wing hoy pen senang tum ki seng ma tenang tum personal hoy pen si seng. Kali lagi nili tum ke political ave lagi congress ave lagi BJP ave lagi SPLC ave lagi nili tum ke soarlo asong lagi soarlo chingthura song athe ni tum ke soarlo tum ke kai ke ta aphidu lun elo. Mantu pe nili tum han soarlo phan nang ber bom lo kai ke ta nili tum han ke aprang nai pidam long le. So aprang ke dam thegi sini tum ipeng vet kai kita do vek nahi pusini ni tum cheseng lo bini bang na tum chitong banda bini ni tum la dak bang pharu phoba ka do kenani tum non ke bang ilang ta along hopek ke seng pon ta dolang ma la son lo ni tum ke arong stami la son se seng pon bom pon ni tum ke bang jilang ani la pa po an stami na hok arong na hok area pos stami sor lo ki ipeng vet do vek nang ji ni tum aprang dam long nang ji kai ke tai ni tum hai pa ber long nang ni polam na ka along rong seta ni tum pa che thang po kenani tum non amoto nan tum pen pulo sor lo tum ipeng vet pulo seta nan tum lapian par ta kaprek asai ki klem mon ta do mala la son lo ni tum ke jo la dak sariar hotiar lok long seta me la pu an inglong ar lok seta me alang ni tum ta ni tum han RD nang ipie ponson thot ni tum ta RD ki chi pie phansi kai ke ta along seta pa che thang pon bom po